Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Clarissa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Clarissa. Tubuak ti Ilocos Norte, nga miti agdama kat adda kami dito'y Australia. Naawi sakmet ang nagsurat, tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay di ta Pilipinas. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Ay, anya amagtan. Impig sana magtan ti todo. Sapay awan tayo nga naitugot ko. Dinasayat. Dito'y akong waiting shed nga gura iti taksi. Parang makalugan ak matlaang nga dagos. Agawid ka ka din, Clarissa? Ay, when boss! Oh my God, tayo tulog ka. Ha? Lumugan kan ko na, tayo tulog ka ni Jibalayo. Ay, saanan boss? Nakababayin mat kada kayo. Aguray aklatan iti pagluganak. Sana balitado mati taksi. Ika ka din nagkadkad. Narigat ti taksi. Nang runay tatakas to magtugtudo. Ala, umay kagit din. Iti kasta, makaawid kan. Sige man laangan, boss. Nay, nagadumot din dagita ing sampu mula kay. Ayun bakit? Kapurusan nating dagitaw. Dapay maiskin manig. Di mo ko nam nga agpasulad kayong tunbigat. Wala kay. Mapan kumanmat sa rungkaran di anak ka. Di na mo ngaminan masangot ti agawid dito'y balay. Huwag nga ron Dalabit na ba kumikom iti trabaho na? Wan siguro iso amapan kuman pasyaran ijay dagos na. Mga lakan tungarudan ka na gito'y natang bagay. Nayunam mo tan iti maiskin manay. Ta iso ti isang put mo ijay. Wan lakay. Talaga akas na ti aramidag. Tadikat isupay agat-gatangan na ijay syudad. Ay wana. Nangina tinatang ita nang runay ijay syudad. Iso anayunam ti alaam. Tapno adda abasto ni Clarissa ijay syudad. Apay nga sa balimatan adalan ti sursurutan ta, boss. Kunak man no itulod nak ijay dagos ko. Wan ka di. Di kagdanag. Tay tulod ka matlaag inton madamdama. Ha? Palagriknak ngamin kat napampanog kitang haltaw. Iso nga intaman bit ag-relax. Relax? Kunam, boss? Wan. Anya di kayat mo asawan, boss. Mapantamagan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na, mangkita tang tumatan iti mabalinta pagpalabasan iti oras. Anya? Boss. Di ka kadinagkad-kad, Clarissa. Di kagtanag, tasyak ti makaam mo. Ilibre ka. Sige, sika nga ron ti makaam mo, Boss Edwin. Diyak manlam mo. Amom ka di. Anakalaglag antiriknak. Tunggal sika ti kadwak. Ha? Kasladyak marik na ti banog ko. Tunggal makikita ka. Langro na, lumakitak tinasamit apa nag-is-isam mo. Amom ka di.
Asika timang parparagsak idaldaw ko. Ay sus, mangbola ka man ako nakon, Boss Edwin. Saan ka abulbulaan, Clarissa? Pudno, tibagbaga. Alawanan, agyaman ak nga ron no may sa kadagiti mang palpalagan itirik nam. Kan mang parparagsak iti aldaw mo ako na, Boss Edwin. Asino tinakakutya apimanawan ako. Ay ikuan, nanang. Asino dayjay kunak. Ni Sir Edwin, nanang. Ti boss ko. Kasta ka day. Uwan, nanang. Kasla nagapumot di tadagos mo. Ay, kwa. Uwan, nanang. Nakiisbo ngamin. Iso, naggapo di taunag. Apay ngay nga da dito'y itikastoy nga oras. Ay, kwa. Ada ngamin indagas na papeles, nanang. Papeles nga insambot ko para iti sumaruno a project may ija opisina. Kasta gayam. Kunak ay, wag gayam, nanang. Anya nga dagita awit yo. Nagadadumat. Ayun na nako. Talaga nga ado. Inyagan ka itinatang. Kapuro sa amin dagitoy. Fresh from the farm. Kaalala ang itatang mo idikal man ijay taltaloon. At dapay maisakan man eh. Ala, nagadun ngay, nanang. Tapno adda ka no abas tumanak ko. Nagtaktak kayo pa'y laang. Inuray yulat ta ko man anagawidak. Iti kasta, saan kayon anarigatan anang bitbit kadagita, nanang. Sapay nakadagdagsan. Ay na, amumatan jay amam. Kanayon asikat ipampanunutan na. Imbaon nak nga ron nga umay mang kumustakan ka. Ni tata nga talaga. Mala, umay kayo. Tao mo nagtayo dita apartment ko. Ta ituloy tayo ti agistorya dita unag, nanang. Hi, Clarissa. Oh, Boss Edwin, da kayo matigayam. Anya der aramidan nyo dito'y mall? Anda kinasarita ka, kliyente. Kapag gusto mo na nalpas kami, di nakita ka. Isungay na sitkan kan. Sa dino ay tipapanam. Agawid ako na, boss. Adalang dinagas ko aginatang dito eh. Kasta ka di. Agawid ako matlangin. Kaya't mo ka di, tagkitan ta na rumwar. Nakaparktilugan ko jarwar. Agkuyog ta na mapanijay. Kalpasan na, itulod kan tumaten ijadagos mo. Ay, kwa, saanan, boss? Ada ngamin ita ni nanang ko ija apartment ko. Iso asaan ang mabalin nga itulod nak ita. Okay. Mawatang ka. Ang mabalin ka di arumwar tabi. Mapantala ang ag-relax. Ag-relax manan ko nam, boss. Wala. Okay, sikat ti makaam mo, Boss Edwin. Agyaman na, Clarissa. Kung naglakit din no paayin na kita. Amo matadyak makapagkadkad basta sikat ti agawis, boss. Mala, mapantangarudan. Narabian ka mo, anak ko. Wala nang. Rimwar kami ngamin kadagiti katrabaho. Napan kami nag-relax sa kabasit, Kadwayo mo laang ka di tibusyaw. Ay, kwa nanang. Uwan, iso tinangilibre kada kami. Kasta, apay, awan ka di asawa tibusyaw. Ne, apay mat ana sa ludsud yun day tananang. Awan mo't kit day. Nadamag ko laang anak ko. Kasla masansan mo't nga menti irurwaryaw. Anak ko, saan mo ko maasakita hindi baga? Angam saan anasaya at nga aramid tinasawaan ti kastangar aramidam. Kastamat tantibos mo. Nanang,
Imawag ni Jerome itay. Ti mo kanuma nga min sungsung-batan ti awag na. Iso asya kaw ti inawagan na. Naibagam kanu nga min idi na minsan nga adaak dito'y dagusmaw. Pasensya kayo nanang. Naliwayak matan nga agpaiso ti cellphone ko. Kat anya nga iti ko na ni Jerome nanang. Awagam kanu apaman ang makaawid ka. Adda kanu napatag nga ibaganakan ka, anak ko. Hello, Lakay. Sorry, jak nasungbatan ti awag mo itay. Rimwar kami ngamin kadagiti ka trabahwak. Awan parikuti ti dayta bakay. Tinapatag kita ket agsarsarita tahan. Agyaman ak Lakay. Aywan gayam. Anya jay ko na ni nanang nga ibagam kano kanyak. Good news, bakit? Anya dayta? Agawid akon. Agawid akon ko na. Ket iti pa nagsublik ditoy. Saan akong ngagmaymaysa. Ngamin, ikuyog kantumatan bakay. Agpaiso, Jerome? Wen, Clarissa. Ay nagsayatan no kas Lakay. Law na ya. Kamaudyanan na. Agden na damot lang. Kat saan tantong ngagsinapay bakay. Managapakaragsak launay, Lakay. Isurumbang nalangag sa ganakan bakay. Ngamin, kailiw ka una eh. Anya? Pasensya kan, Boss Edwin. Ang panagkunak. Dahito yan ti maudi ang panagkadwata. Anya? Apay, Clarissa. Ang takaditi mo nagustuhan ngay larawin ko. Ipakamlaan. Nakasagahan agbalbaliw para ken ka. Awan. Ngam agawi dun ti asawak. Kat iti panagsubli na. Ikuyog nakmata ni Australia. Anya? Kasano akmat nga rodan? Kasano ti relasyon ta? Boss Edwin, awan ti relasyon ta. Among day ta. Anya? Sipod pa'y ididamo. Amutan nga agpada ta nga adan pamilya na. Wen, yung adda na pasamak ka data. Saan lang nga na minsan, hindi ka namin adon adaras. Wen, ngam aging galaang ijay dayjay. Ulitak, awan relasyon ta. Empleyado na, kat sikat ibos ko. Day talang, awanan sa bali pa'y. Clarissa. Pudno nga da napasamak ka data. Ang awan lang ang kanyak dayjay. Siguro kat naliday ka. Nalidayak mat. Iso anaramid tatikas jay. Ang awan kay papanan na amin dagi jay, Boss Edwin. Oh, jaklain pag-araw pa kasta kagayam. Pasensya kan, boss. Ang ay ayatan kan ipatpatag ko unay ti asawak. Iso apangasim tadi na kun kuntakan ba. Aglinipatan, gaputa iso ti rumbang. Ipamaysam ti pamilyam, takas tamat ti aramida. Anya ngay matimako nam dito Australia bakit? Dandani nga rudyak amo ti ibagak. Nakapimpintas gayam at talaga dito ilakay. Naku namon bakit? Iso nga rod akayat ko adito itang lagnahin. Kayat ko adito ita abuklan tinararapahap ko pamilya. Kayat ko pa adito adumakal lagi tagbalintungan nakta. Uray siyak mat Jerome. Kastamat lang ti kayat ko. Kat agyaman ak iti ado arigrigat kan sakripisyo. Tapno maala naklaang ditoy. Awan na nyaman na bakit? Tinapatig kita, ket addakan dito eh. Agtenatan, ket awan ton apulos ti makapagsina kadata. Jerome, iho. Oh, mama, imbag man ta din magaskaya dito balay. Wan, kayat ko ang makita ti asawam. Sa dino nga iti ayan ni Clarissa. At iti silid mi mama. Matamang agdigdigos.
Walmal pa siguro da dyan. Oh, agto ka kayo pa ya. Tamang isagana kitinuman nyo. Urahin nyo labitin ni Clarissa. Rumwartumat lang da dyan pa manamalpas nagdigos. Okay. Okay, kumusta ngay mati dyan Pilipinas? Pinasyar mo matlaang ka di, da uncle mo a Fred, kan ante makunchita. Wan, mama. Kastaw na yung karod aragsak da. Nang runa idintig ko timpaw ityo. Ay, kat nasayat nga ron ano kasta. Pili ba kiti kinapigsada pa ilang nga gubray ti talon, mama. Kasla saan da lumaklakay kan bumakbak eh. Kanayon nga min ama exercise da. Iso talaga ang napigsada pa ay. Kat, kumusta mat nga iti pa nagbiyahe yung kani Clarissa? Okay lang mat, mama. Ada yung ti biyahe yung sulit mo eh. Wan na. Ay, wan. Ada ka ditin pagatang ko kan ka? Siyempre, mata, mama. Very good. Kunaklakit din no nalipatam. Tsak to pulos malipatan, mama. Basta da kayo, tagbilin. Congratulations on your second month of pregnancy. Continue attending your prenatal appointments and follow your doctor's recommendations for prenatal care, ma'am. So, it's confirmed? I'm 2 months pregnant, ma'am? Yes, ma'am. Confirm. Is this your first time? I mean, it's your first baby. Yes, ma'am. Oh, see. Hormones are preparing your body for the growing baby, which can lead to changes in energy levels, mood and physical symptoms like morning sickness, fatigue, and food cravings. You must eat your balanced diet with plenty of fruits and vegetables and get enough rest. Thank you so much, ma'am. Yeah, no problem. Okay, see you again on your next visit. I'll go ahead. Thank you again, ma'am. Yeah, no problem. Nasurok lang ang makabulan ko dito eh. Ito abulan ka nung inaawag. Diyos ko, kayat ka di asawan da ito eh. Saan mat siguro? Ngamin, nang ibilang ko di panagawit ni Jerome, talaga ang mapanmatido abulan. Nalapit ang nakarganak edi Pilipinas, edi nag-awit ti asawa. Ay na, nakaluklok magtimpas ngay mo, bakit? Awan nga ron. Oh. Naglukmag. Iso amidyo narigata na kananipas ngay kankuana. Huwag nga ron. Dahituyan dyan ko nada a made in the Philippines. Born in Australia. Ha? Among bakit? Kastaw na ragsak ko. Ngamin, ino ta na matungtong lagi tarapahap ko para di pamilyata. Uray siyak matlakay. I love you so much, Clarissa. I love you more, Jerome. Ni Edwin, di umawag iti messenger ko. Ay, baybay aklatan. Jak sungsung batan. Inidap na. Ada chat na. Basag. Hello, Clarissa. Kailiw kauna yan. Pangaasim tasong batam ko madagiti awak. Kenchat ko kan ka. Kayat kaunay ama kasarita. Kayat ko ang mga ganti boses mo. Amom ka di. Ajak makaturturog. Gapo iti kapapanunot ko kan ka. Bakit? Jerome. Oh. Abe, kasla nakigtot ka, nakakita ka niya. Kuwala kay. Saan ba't nga iti kasta? Nakla-takla ang iti yasidig mo. Ala, umay ka nga rudan tamangantan. Nakaluto ako.
Naidasar ko pa yung ti pangaldon ta. Sige lakay, umuna ka ni kusina. Sumaruno ak matla nga dagos. Iornos ko lang dagiti kagawan ni baby. Okay, urain ka nga ro din ni kusina, bakit ha? Wala kay. I-delete ko ti conversation mi kan ni Boss Edwin. Saan arumbang amakita ti asawak dagito eh. Happy anniversary! Bakit? Sabon, kan chocolate para kan ka. Ay, wow! May pa-flowers at chocolate ang mayor. Siyempre, matama ka. Kasta ti kinapatig mo kanya. Happy anniversary to, lakay. I love you so much. Bakit? I love you too, Jerome. Agrobot ka, Clarissa. Sa dino ti papananta? Mabanta mo tag-date, Anya? Ang Jerome, narigat ti mapan ag-date nga daawit-awit na baby. Ha? Date talaga nga yan. Ibati ta akin ni mama ni baby. Anya? Sana nga po tanda na nakta. Kat saan tamatan ang mabalindag date? Kanayunan takit di ati ag-date. Iti kasta, mapasarumuan pa iti maysa ni Christian. Bakit? Anya? Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adomdomngeg. Ti surat ngayon ta ikan biag ita ket inpatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Mariel, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, adda kaayan ayat ko, iso ni Larry. Makunak nga awan parikot iti ayan ayat mi gaputa suportado da kami met tinagsinumbangir a pamilyami. Agingga a napagnumwan mi ti panagabrod ko, tapno ti kunami ket makaornong kami kuma para iti masakbayan ti buklan minto a pamilya. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Hello, auntie? Hello, balasan ko. Kumusta ka? Daytoy, okay lang mat, auntie. Nasaya at nga ron mo kasta. Okay, kumusta mo't nga iti panangilakad mo, iti papeles mo? Nalpasan auntie. Nailakad ko matan dagiti importante nga ilakad ko. Nasaya at nga ron mo kasta. Iti kasta, makaumay ka matan dito'y. Wan, auntie. Masigurado nga iti saan nga agbayag, adda akon dita. Wen, tapno, adaman mo tikat-katwa karumwar tunggal agti o fag. Wen, auntie, see you soon. O sino ti kasarsarita min ti cellphone ni tayo, Maria? Kwa, ni Auntie Ella. Nagkumusta lang, may papaniti pa nang ilaklakad ko iti papeles ko. Kasta ka ni? Ay, wan ngagpaiso. Kumusta mo ten, ti ilaklakad mo ang papeles mo? Nalpas ko amin ng Larry. Sapay la ko mga rod, ta itisan nga agbayag. May schedule ba't ti flight ko? Oh, apay ngagsanay ka kasta. Pampanunutak lang namin ti adayom kanyak no bilang lahat. Unay kan, italaang daytoy. Ken may sa, para matlang iti masakbayan ta daytoy nga ramidak. Sa bagay mo't katia.
Manula ang matatawan ko abroad. Agin nanos takit di. Igad tatiag trabaho para itibuklan tanto a pamilya. Ay, naimbag ka pa, friend. Tani, maka-abroad ka mo dun. Wenchina, kamaudyanan na. Nasungbatan matan tinabayag nga ikarkararag ko ang maka-abroadak ko ma. Naimbag man. Ta si papalubos latan ni Larry, maipapanitiday ta. One friend, anya ngay nga rod. Saan mat ngamin nga umdas ti sweldo dito'y Pilipinas? Nang rona itakat nangina aminan amagat-gatang. Ay, pudno day ta, friend. Ure ag trabaho kay di 24 hours, kurang lata ti sweldo. Wan nga rod, isong anong sakpay lang ti umadayo. Aginanos kami akan ni Larry. Ay kawan Bara nga, no makaurnong mat, iti pagnegosyo na. Iti kasta, iti panagawid mo, ang kalaysa kayo natin. Wan nga rod, friend. Day tabat lang ti plan-plan wan mi. Sapay la kumaa, takas tanto ti mapasama. Nakaragragsak ako unay ka, anakan. Ay na, nakadanon ka matlagan dito yung Hong Kong. Wan nga rod, auntie. Kasta akmat. Maragsakan akmat na makakita kada kayo. Kahit, kumusta? Ayos lang, mat, auntie. Malala. Aginana ka pa, Iwan. Kabayatan ti pa naglutok ije kusina. Awan pa'y ngamin dagiti boss ko, nga agbalin mo't na boss mo. Marabyanda. Kasta ka di? Wan, iha. Iso nga, inal daw, adagiti laang mo't bakit kinlakay ti kadwata dito'y balay. Malala, aginana ka pa, i-message mo ni Larry nga dakan dito'y. Wan, auntie. Manong, ita-alawas ti exam ni. Katinas ka na makabayad akiti tuition fee kita wano inton bigan. Sa anak ka maka-exam no, sa anak nagbayad. Sa pa yung naka-istriktuda. Kasta ka di, manawaron ti masapol mo. Oray 12K manong. O sige, nabigat kanton ngagbayad. Rumwarak inton madamdama tadamat lang nga tanga ki Jaili. Agi-withdraw akton. O sige manong, nagyaman ako na. Mariel, daman lat kayat ko asaludsudan kin ka. Anya day ta, auntie? Awad ka di pa'y ti plano yu kanila ring agkalaysa. Ha? Nabayag kayo matan nga agayan ayat, aga maging gaita. Agayan ayat kayo pa'y laang. Madanon tulat ta, auntie. Saan pa'y nga ita? Naku na nga min ni Larry nga urayan na pa'y makaturpos ni Harold nga ading na iti kolehiyo. Kasta ka di. Wan, auntie. Maawatak mat. Gaputa isulang mat nga rod tinamnamaan da. Sa bagay. Apay anyat yearnan ayat ikabsat na lalaki. Second year college, auntie. 4 years di course na. Iso nga, agoray kami pa'y ay iti 2 taon. Kasta. Husto Apag isunto, intun malpas, ti kontratam ditoy. Wan, auntie, parang makaurnong kaming tumatan, iti aramatan mi ngagkalaysa. Hello, Mariel. Oh, hello, Larry. Kumusta kan? Ayos lang. Kasangsangpet ko ang naggapoy ti trabaho. Sika, kumusta? Daytoy, mailukan ka. Ala, di ka madanagan. Manulangan na bulan, makaawid ka maten. Numabalin la ko maapapartakan ti aldaw. Inaramid kon. Ha? Sika, kitdimit. Malangarod, aginana ka nga rodan. Tamang isaganak iti pagtigos dagiti alaga mi kani Auntie Ella. O sige, agan-anad ka ditawan. Ti vitamins mo, saan mo aliplipatan? Wan, agan-anad ka mat dita. Bye. Bye, Mariel.
I love you. Ay na, nagbiit ti panawan niya. Wan nga rod, auntie. Kasla kaano lang, hindi ka umumay ko dito eh. Gamni, manulangan abulan. Makabakasyon naktumat ta di Pilipinas. Wala, sigurado ang mailiw mo tinkin ka na Manong Ramon ng runa ni Larry. Wan nga rod, auntie. Apag iso nga iti panagbakasyon ko, iso mati panaggraduar ni Harold akabsat na. Oh, nasaya at mat na agradwaren. Tapno, planwen nyo maten ti para kada kayo. Wan nga rod, auntie. Nagbiit ti panawan. Kasla kaano lagi din tulod na kay di airport. Gamita, andakan dito Pilipinas. Wan nga rod. Kasla kaano laang ididamok ti mapanidya Hong Kong. Malakip ko dagiti sleepless nights ko. Gapo iti ilaw ko kan ka. Sana bale, tandakan. Nakaawid kan, kat agsangsangutan. Wan nga rod Aywan gayam. Dagiti kakabsat mo ngay. Awan da pa'y. Kana kayong damat na marabyan. Nangrona ni Harold. Makumikom da siguro nga agad-adal. Kasta ka di. Awi sa minton bigat ija balay. Tadamat ba sita pagsasangwan tayo ijay? Ay katwa na. Sigurado nga umay dagi jay. Uri dagiti kakabsat ko kat mailiw damat kan ka. Wan kailiw ko matida. Iso nga ibagam. Taumay kayo ijay balay. Taagbabanding tayo. Ay na! Nakaragrag sakak unay ang makakita maninkin ka, friend! Kasta akmat kan ka, Sheena. Ala, pasensya kan sa anak-anak ka umay, idi ka sangsangpet mo. Amumatan, busy ako na iti trabaho. Maawatan ka, mat. Unay kan ayan. Oh, ayan na nga iti pasalubong ko at chocolate. Agin na nakapay mat sakbay nga itad ko ti pasalubong ko kan ka. Ay, excited ako nga ro. Amumatan da iti gayam mo, friend. Saan ko nga afford ti gumatang itingingin naan na chocolate. Iso nga urayik latan at itad mo. Alawan ka di. Itad ko inton madamdama. Aywan gayam. Damag ko. Naggraduaran ti kapsat ni Larry iti kuleyo. Long table na Sika talaga. Katuan mat. Saan ka di? Urayan laang ni Larry ang makaturpos ti kapsat na. Oh, kita mapanan ti tawan, friend. Mano ti tawan mon. Kan mano mo ti tawan na. Iso nga kalay sa kayo kit din. Sakbay ka ngagsubliman na ni di abroad. Larry. Oh, kaslata kahit mong ibaga, Mariel. Anya reta, ibaga man. Nakagraduar matan ni Harold. Kayat ko lang amaamuan, no anya ti plano, may papan ka data. Ti kayat ko asawan, ti pa nagkalay sa ta. Ko. Manumatan atawan nga gayan ayat ta. Kat awan mat pari ko ti tinagbatan ta, saan ka di? Kan manumatan na panawan na nagururayak. Mariel. Oh, apaya na pauli magkamatan, Larry. Pasensya ka man nung nagkariak idikan ka. Akalpasan ti panagturpos ni Harold kat agkalay sa tamatan. Ha? Anyat kayat mo asawan? Amok ang maawatan nak itidat yung ibagak. Naskan kami na pagkadalag pa ni Luisa. Sana bale, manulang matanatawan kat makaturpos matan. Anya? Sapay la kumata maawatan nak. Madaron tulat ta ka di ti panagkalay sa ta. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Larry. Sapay la kumata maawatan nak, Mariel. Amumatan.
Ngawan sa bali at tumulong iti kakabsat ko. No di siya lang. No siya may sa awan matkit iti parikot iti panang tultulong na kadagiti kakabsat na iha. Agam panunutin na mat kuma ti para kada kayo. Mapanin ti tawan. Lumakay kan bumakat kayo saan ka di. Wan nga rod, auntie. Jakman amo ka ni Larry? Ay, unay yan ti kaayan ayat mo. Apay, di na nga tama panunot, asaan kayo mat nga umubing. Dayta nga rod kat, Auntie Ella. No maipapaniti kakabsat na, tumultulong hangmat. Nang ro na no maipapaniti financial. Ala, ano sampay lang ti aguray, iha. Sapay, naku na, mas second year pa lang ti kabsat na babae. Apag isuntumanen, numalpas ti kontrata, nubilang laag. Ay, kayat ko lang matngagsimpa kami, auntie. Taamin tayo matababae. Kayat kan deserve tayo ti Michael Liza. Kan maadaan itinatal na pamilya. Wanmat? Sige. Pagsaritaan nyo day taan na saya at iha. Kasaritam tinobyo. At iti allowance mo, aning ko. Agyaman naklaon ay Manong Larry. Awanan yaman na. Tinapatay kat igaid yu ti agadal. Damag ko nga dakaroon ka ayan ayat mo. Ha? Saan kayo aparparita na maki-boyfriend kan maki-girlfriend? Ngam ti panagadal yu kumapay ti ipang pangruna yo. Wan Manong, awan ti pagdanagam. Anya kalakit din aya. Agyaman ak no kasta. Ibagbagak na ito'y gaputa para matlakada kayo dayta. Baganakin ka? One friend. Ay, makapasan na ay. Agor orayak matlakit din iti manong atawan. Ngam ita, kasjay manan tinakuna na kanyak. Ay, unay mo dun ni Larry? Nagsakit a panunutan. Akas laawan plano na para kada kami adwa. Ay, friend, saan mo't siguro kasta? Ay, ala barang makapagturpos ti kabsat na babae. Kat panunutin na mo dun, ti panagkalay sayo. Sapay la kuma, Sheena. Kat sapay la kuma, tamauray ko day tagon daway. Apay kasta tilang Mariel. Hindi pa na minsan, kas lamadmadlaw ko, aglaladot ka. Kukwa, awan, auntie. Ay, usak lang. Apay, adda ka di parikot mo, iha. Awan mat, auntie. Iliw ko la siguro kadananang kantatang. Malala. Saan na balik ta? Rumwarta intong day of ta. Tapno mailiw-liwag mo no anyaman dayta. Ken maisa, manula ang inabulan ti Orion ta. Makaawid ta man ni di Pilipinas. Wan man, auntie. Mangangkit di mo't no. Ada parikot yo ken ni Larry. Ha? Awan, auntie. Sigurado ka. Auntie. Jak ngamin amo. No kasanok nga ibaga ka ni Larry ti pudno. Anyat ka
Kayat mo asawan, iha. Jak man amo. Ngam, kaslain inot mo na mapukpukaw ti panagayat ko kankwana. Anya? Day tatipod no, auntie. Kat parikot ko ita. No kasanok nga ibaga da ito kankwana. Hello? Hello, Mariel. Nasayaat mo ta sinong batang tiyawag ko. Hindi pa na minsan ngal daw nga umaawag akin ka. Ngam itala sinong batam. Apay, ada ka di ibagam? Ha? No awan na patag nga ibagam. Putde konti saritaan ta. Ado pa nga minti aramidag. Anya? Apay nga, akas takamatan, Mariel. Apay. At ka di mali ang naaramid ko. Ag sarita ta kumapay mat Kailiw ka una yan. Ado pa'y ti aramidag ko nakmad. Sige, bye. Ading ko, kumusta kan? Nasaya at latamat manang. Kaano ka pa si Mangpet? Kukwa. Idi na pantay alawas, Luisa. Kasta ka di? Apay nga, saan ka mat ngayon imaidya balay manang? Kukwa. Mabit lang. Masikog ka? Wan manang. Naimbaglangan at nakagraduarak pa'y. Sayang laeng, tasaan ka naka-attend iti graduation ko di last month. Wan nga rod, kauawid ko mat ngamin. Ang sana bale, tinapatag kat nakagraduar kan. Wan manang, umay kan pagpasya rin balay. Iti kasta, makapagbabanding tayo manan akas iti sigod. Nasabat mo ni Mariel kunam, Luisa? Wan manong, itay laeng. Nakauna na kanyak, anakasangpat pa idi na panalawas. Anya? Apay nga taasaan na ngayon pakpakam mo kanyak. Kan, awan namin kinakit-kita iti Facebook post na. Nakaawi din, isa jakmatan mo. Ay, kat sarong karam balay da, amanong. Sigurado amadanon mo balay da, takaw-awid na. Wala din ko. Talaga mapana kita matlahan. Masapala makapagsarita kami ka ni Mariel. Amwag, no apay adin na imbagbaga ti panagawid na. Nagawid ka gayam. Saan mo man lang impakpakam mo mat kanyak, Mariel? Lari. Anta ka di parikot? Diyaka mo. No kasano nga ibagaktan katipod no, Lari. Anyat kayat mo asawan? Awanan ti panagayat ko kan ka. Napukawan anaming pinsan, Lari. Anya ka din dahil tang ipagbagam. Pudno tinangag mo. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Nabayag anagurayak. Ngam aging gaita. Kaslaawan mat planong para kadata. Mariel. Iso apasensya kan. Ngam waswasan tante relasyon ta. Pangasim. Di mo kumamat aramidan ti kaste kanyak. Pagsaritaan ta kumana ito eh. Saanan? Taamangan no ibagamanan nga orayam pay a makaturpos ti buridek akabsat mo. Sakbay a planuan tati para kadata. Pangasim, Mariel. Di ka kumamit ang dardar sudos. Amo ka sana pudno anapo kawan ti panagayat mo kanyak. Bayam, manipon ita. Rugi akon nga si kasuan ti may papan kadata. Ikanak kumapay ti gundaway. Pangaasim. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Cristina manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet ang nagsurat bareng kunak no malag-anan met ti riknak babaan iti inak panang istorya iti madama a pagdaldalanak. Idi balasangak inarapaap kumet ti maaddaan iti naragsak ken kompleto a pamilya. Banag a napasamak met. Isu na laeng taadda dagiti banag wenno pasamak aditay kabaelan a kontrolan. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amangi binsa-binsa iti amin. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi na idistino ijay Manila ti asawak. Kastoy man dagiti pasama. Sa dino tayong dambrent kan Andrew. At dada iti kwartuda apay kadila kay. Day taman langatan agay ay ayam iti computer ti araramidan da. In ka man ayaban nida, tatulungan da ka manglinis iti tangke ti danom iti baba. Lakay, apay no ipabigat munton ti manglinis iti tangke. Ay, di mo ni pabigat, ti mabalin mo nga aramidan ita. Oo na, ngam nakapudpudot met. Sigurado, nasakit ti darang ti init. Mabilag damot piman no ipalinis mo ti tangke itang oras. Apay, asikat ti rumaneklamo, kat saan mo't asikat ti mabilag. In kakataya ba nidan, tapno damalpas da. Sana na ita puro computer ti araramidan da. Nagado ama trabaho. Di mo man ngamin spoil din dagiti anak mo. Nalipatan sa amatan, abubulog da. Kasano da nga yung masuruan, no bigbibiyem mo ti da. Jack mo't ida awanan ti ado pa yasao. In kakatayaban idan, tapno malpas ti trabaho. Saan ako namang ibati iti allowance yo ha? Tadamat kan ka ti ATM ko, Cristina. Gabriel. Awan matan paggastusam. Ta kompleto kayo matan kadagiti mausar dito balay. Naggrocery kan nagpalingkiak matan. Umanadetan nga abastoyo iti makadomingo. Paano manan ay ti panagawid mo? Alday ta kamanan ako na Cristina. Tsak pala nakapampanaw ang ti panagawid ko manan ti damdamagam. Kuang amin, Gabriel. Agawid akto inton day off ko. Amumat nga adayo ti nakaidistinwak. Nagrigat ti agkaraawin. Makabannog mo ti biyahe a biyahe ka. Uwan mo't kit di Ola, mapanakon. Tapno tsak marabyan. Awagan kanto, apama na makadano na kiti Manila. Sige lakay. Katagan-anad ka iti panagmanehom, Hello, Ruby. Nakaawag ka, met? Manang. Damagag laang ko man, no sa dino ti ayan mo ita. Ay, kat addaak laang dito'y balay, Agin inanaak. Takalkalpas ko asin nibugan dagiti masetas ko. Ni Manong Gabriel ngay, naipagana katigan ka no sa dino ti ayan na ita? Nagpamanilan ay tay bigat. Nasapa ang nagbiyahe. Sigurado ka kadiya nagpamanila ti asawa, Manang? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ruby? Kasla nakitak namin itay ni Manong Gabriel. Amangan no kaing-ingas na laeng mo tinakita mading ko. Nagpamanila nga minen itay ti asawa. Jack lakit di mabalin nga agbidot, Manang. Ha? Naka-t-shirt iti stripe a blue, kan nakakalugong iti red. Ha? Day tamot nga agpay ti suot na apim manaw itay. Apay, sa dino ti nakakitaam kan ko, Nakitak dito'y cathedral, Manang. Ngam, ti pagsidaawak, at nasaklot na nga ubing. Anya? Ubing kunam, Ruby? Manang. 5 basta iti mismo asangwanak. Surutak kumaida, ngam, kaslag nervyosak. Nang runa iti nakitak nga dakadwa na a babae. Kan ada saklot na nga ubing. Diyak amo ti aramidag. Iso nga inawagan ka adagos. Ay, bayam takasaritak tuman ni Manong mo na maipapan iti dayta abanag.
Damagig tuman, nupudnoan na pandita bagyo. Sige, manang. Ang di mo tulat ako man ipagpag-asyak tinangidanon kan ka, ha? Wen, di ka di madanagan. Tasyak ti makaam mo, Ruby. No nakita nak, di inasitgan na kumatap no nagsarita kami. Ti saludsod, no talaga asika, tinakita na. Isungarod ti kunak, no talaga asyak tinakita na, di imasidag kuma. Kasano kumangay, makasigurado asyak tinakita na, kat dinakmat na katungtong. Gabriel, Di ka man ngamin basta mamatpati kadagiti chismis. agdamdamag laeng mutket di, ah? Iso adinamag kumutken ka. Di man kat di may papaniti kunak na ipatakder ko abala ijetarlak ti pagsaritaan ta. No kasta, talaga nga ituloy mo ti agpatakder iti balay ijay. Wana, tapno as-asidaga pagawidak no aggapu aki di Manila. Addan ginatang ko abalay ken lote ijay. Iso na lang tabasit ti balay. Isa patakder aki ti dakdakkel. Tay ko 3 stories. Ni, nagdakalan nga eh. Wana, may mayat mo't lang ti dakkel abalay. Diyak kayat ti basit. Parami nagtumot lang iti swimming pool na. Ay kasi ka ang arod no isuti ko namlakay. Wana, ngam amumat nga tatrabaho. Isa sikapay lang ti pangital ka kiti amin. Sika ti agpurchase karag iti masapsapol. Ken bantayan mo ta nagiti trabahador. Ay kauwen awan parikot iti dayta lakay. Simbangpet kamot gaya maan anak ko. Wala nang. Kahit, kumusta nga iti patpatakderyo abala iyaw ijay tarlak? Malmalpasan ananang. Jay lang ngamin swimming pool ti mangibayag. No kasta, ada pa'y swimming pool na. Wenang, isumot ngamin ti kayat ni Gabriel. Ay, mayat nga rudano ada swimming pool na. Mayat a pagbakasyonan. Wen ananang, talaga amayat ijay. Adayo analawlawang ngam dito eh. Pres-pres ko pa'y ti angin. Takataltalunan ti aglawlaw na nanang. Kunakmat ngamin nga umay kayo mo't pumasyar tapno makita yun nang. Mama, minsan taon ti pa nagpasyar may inton malpas ti balayaw. Ay, kuda kayo nga rod Kunamot kit din ni Gabriel, ipa-blessing nanto ti balay, apaman amalpas. Ay, katun isunto nga rudan ti pa nagpasyar may kang tatang mo, anak ka. Uwan ko naklang arudan. Agawid ak nga agawid dita. Basta di ka nag-text kan umawag pa. Urayan nyo lahat nanti sa sangput ko. O sige, bye. Gabriel, asino siya kinasaritam? Ni Sarge, pag-reportan da kami kanumanan iti opisina. Iso nga agpamanila ak manan inton pikat. Kasang-sangput mo lang, nang pumanaw ka manan? Ay katanya nga ron nga, kat isumat ti trabaho. Ura jak pa'y kumakayat ti pumanaw, awan mabalin ko Ta isumat nga ron ti sinapata ka serbisyo. Isa ka naman kat nilagi ti itugot ko abadok. Plansya umat ti uniform ko. Ihangar mo ton. Samon to ipanijilugan tapno sana makunas-kunas. Wan, ang mangal daw ka pa'y sakbay nga agbiyahe ka. Iti kasta saan ka amabisinan iti dalan. Nakaluto ka na ya? Kauwan. Ala. Yun ka nga ron agitasaran. Iti pangaldawan tayo. Ta mga anak pa'y. Lukasta, agsubli ka ni Jay Manila, Gabriel. Wan na nang. Abangan no mabayag manan sa akto agawid. Marishuffle kami ngamin itaabulan, isa sigurado ang maidestino akmanan iti sa bali a lugar. Ay katagan anad kalata barok. Ni Apo Diyos ti adda amang tarabay ken ka. Iti sa dino man apapanan ken pakay destinuam. Agyaman ak nanang. Ato iti kwartayo. Ay na, agyaman ak barok. Awanan yaman nananang. Dahito man, ti para ka ni tatang. Dakayan ton, di makaamo amang tedken ko na. Ay, sige, Barok. Katulitak manan ti agyaman. Awanan yaman na kunak manan. Basta dalakit di, mang tedak. Ket dawatek, dakaylat ta ko man ti mang tulong ka ni Christina amang kita karagiti ubing. Ay, uwan. Awan pagdanagam, Barok. Dakamen ti makaamaw. O, sige nga ron, tamapana ko nanang.
At intugpay ngamin ti oras ti panagbiyahe. Sige, Gabriel. Diyos ti kumuyog iti panagbiyahe, Barok. Wen lakay, nalpas aminan. Nakargaan mo ten iti danom ti swimming pool. Nasayaat mat nga rod no kasta. Mangtangdan ka nga rodan iti aglinis, tapno maikat amin arugit iti aglawlaw ti balay. Ibagam mo ten karag iti ubing, tatumulong da. Tapno damot servit itad ko nga allowance da. Wen. Agawin na kinton o may alawas. Isuntumad tan, ti panagpa-house blessing tayo. Sa mangkita kan iti matangdanan nga gluto. Yawis mo maten karag iti kakabagyam. Kastamat kadananang kantatan. Awan ka diti umay ka dagiti katrabahuam? Awan. Adayo ngamin ti pagkapuan da. Iso nga oray saan kon nga yawis ka dakwada. Datayon tulatan, ta house blessing lang man. Okay, sika nga ro ti makaam mo, Gabriel. Ay na, nagmayat matgayam dito'y manang. Nagpintas ti aglawlaw. Presko ti angin. Makapalagaan itirik na. Wen iso nga ro damas kay kayat ko dito ngam ijay la union. Napintas ngamin at talaga ti lokasyon na. Wen nga rod manang. Mayat dito tama ka relax ti panunot. Naku namon, Ruby. Oray kas-kasano, makarelax mo't da tao. Oray iti apagbiit laeng akan ito. Apay, adda ka di manen inaramid ni Manong Gabriel? Awan matkit di. Kasla marigrigatan ak ngaminin iti kastoy a sitwasyon mi. Ha? Kaya't ko kasarita ni Gabriel. Ang panagrik na. Liklik-likan na. Manang Cristina? Ado ti kayat ko nga ibaga. Gandamagan. Ang nadlaw ko. Yaw-awan na adagos ti saritaan. Nang runa no marigna na ti panang kumprontar kon kenkwana. Ay kat paliiwam anay bag ti asawam amana. Ay, sanen Ruby. Ad-adalaeng ang masakitanak no kasta ti aramidak. Uray din aklunan. Amuklatan. Adda babay na. Nasakit man ngam baybay aklatan. Anya ngay nga rod. No iso ti pagragsakan na. Pagyamaan aklatan. Tauray kaskasano. Saan da kami mat abinaybayan. Imbagpay ni Manang Cristina. Ta nakapatakder day ti kasya kadak kalabalay. Anya insan, Ruby? Wen nga rod insan. Mapapasana all ka talaga. Maringatama tinagastos tay jay. Nagdakkel. Adapay ngamin swimming pool na. Milyon ka naman tinagastos day jay. Ang uray no kasjay kadakkel ti balay mo. No saan ka mat anaragsak. Awan mat lang serbina. Ha? Apay mo dan ako nanti kastainsan. Ay na, apay. Di mo amo nga da sa bali a pamilya ni Manong Gabriel? Anya? Kasano na pasamak ti kastainsan? Ay sus, naudi ka manen iti damag, insan Miriam. Ha? Diya ka mo kastainsan. Ti amo ka kat mayat ti pamilya ni Manang Cristina. Kahit ko asawan, mayat da ka ni Manong Gabriel. Ay kat mayat ano iti imatang tayo. Ngamno ni Manang Cristina, kalbaryo piman ti biyag na iti puder ti babaero nga asawa na. Iso na lang, tanong maminsan, iliblibak na. Ibaga na lata ang mayat da nga agasawa nga uray saan mat. Kasta aya? Ay, una yan. Kaasimot nga rod, ani Manang Cristina no kasta. Talaga ngambasol na matlaang. Ngamin, saan mat ngagtagtagari? Agul uli maklatan nga uray amo na kalukluk ko ni Manong Gabriel. Ay, grabe. Hoy, kasla siya ti masaksak iti kastaan na amwak. Ay, grabe talaga insan. Ang anyangay nga ron, kat ni Manong Gabriel matpiman tilintag iti pamilyada. Iso akabutang ni Manang Cristina.
Talaga anan, kanalaing nga agilamang ti asawak. Sinigurado na lakit di analinis ti cellphone na. Sakbay nga inbati na dito'y salas. Awan ti sabali nga adda iti inbox kan messenger na. No saan adag iti laang katrabahuan na. Ang inamuklatan, indilit na ti amin. Kat sigurado, binilin na mo't ti babae na. Asaan nga umawawag kan at text no addan dito'y palay. Bye-bye aklatan. Nasakit man nga. Ikarigat aklatan nga klunan. Talaga siguro ada ito yung timako na agasat ko. Kumusta ngay ma? Tinapanan nyo pa house blessing na kasinsin mo a Christina, anak ka. Okay lang, matatang. Ada na amwak. Anyan na itaan na amwam? Ada kayam sa bali ang pamilya ni Manong Gabriel? Malaksit ka naman ng Christina? Ay na, nabayagan, na ita chismes. Iso na lang, nasaan nga aklunan ni Christina nga da babae ni Gabriel? Hay, una yan. Pampanunutok lang, kasla, una yan nasakit na. Kasanalangan ngay kan ni Manang Christina, tatang. Narigat mo't nga raw ti makibibiyang, tadi tayo mo't ammo na niya tipod daw. Basta ti chismis inikat, anda kanumot lang ginatang ni Gabriel abalay iji Manila. Isaw ti pagnanaudan ti babae na. Agasaman? Nagadu abalay da? Apay, mano aya ti sweldo ni Manong Gabriel? Apay, analakalaang nga makagatgatang kan makapatpatakder iti balay? Dakkel mo dati, sweldo na. Sa bali pa nang iti kickback na. Langro na kat Manila tinakaidistinwan na. Milyon-milyon mo't ate, mawawat na akwarta iti binulan. Kasta gayam! Isumot gayam ang nakapatakder iti kasya kadakkel balay. Wayne. Hay, sayang lang agpaiso. Ngamin, kasya mo't gayam ti sitwasyon na nga kasawa. Wala. Ramag ko ide, asug-sugsugan da ni Christina, tapno isinan ni Gabriel. Ang di na ka lumabali na sinaan, tay pagpagapo na ka nagiti ubing. Kan may sa, awan ka no trabaho na. Awan ka no pangalaan na iti allowance na, no sinaan na ni Gabriel. Iso nga anusan nalatan ti kasya, sitwasyon na nga kasawa? Lalabit ka kasta, anak ko. Ay, kasimot ni Manang Christina. Pudno asaan ang marigrigat. Ngamin, kumpleto iti abasto, ken kwarta. Ngam, kalbaryo mo't gayam ti biyag na iti din na ti asawa na, tata. Nasaya at mo't tasimbang putkan, Gabriel. Ada kayat ko kumapagsaritaan ta. Anya na ta, Christina? Gabriel. Apay, naibus ka din ti karga ti ATM ko? Ha? O, ato. Numaburbur yung kanditi balay, rumor ka. Inkag-shopping. Wano mapan ka iti kayat mapapanan. Umanay mo't siguro na ita agatad nga ramatan. Gabriel, saan akas... Christina, nabanugak. Amumat nga dayo tinagapak. Nabanugak ka nagbiyahe. Kaya't konti agina na. Oh, apeng agsan na ka nga itinakaununag. Apay, adaya imbagak amadi. Ha? Nakwa. Awan, Gabriel. Kat, apeng nga ro dakas tatilangam. Awan. Ala, sumre ka nga ro din iti silet. Tapno makainanakan. Diyos ko. Ikanakpay kuma iti atido ka panaganos. Ikanakpay kuma iti kirat ti pakinakam. Amang sarangat ka nagito ya panubok ti biya.
Sadyak ngamin ang kabailan nga ipturan pa iti amin. Nagsakit. Madudugo na yan ti pusok. Kasla bumtak ti baro kung ko iti kasta una yung sakit na. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Ikatam na gito yung sakit. Sukatam ko maiti ayat. Kan panakaawat. Pag-asim, Diyos ko. Imbag man ta nakapanunot kamot nga imay pimasyar dito'y balay, Ruby. Wan man, tapno maikat ti dudukot ko manang. Kayat ko ti lumang abiti presko nga angin. Taapay mat, napipiyakin ka tawan parikot mo. Agbibiyag ka adon niya. Di ko na, manang. Ngam di mo lam mo. Adumat ti pakarikutak ija balay. At least, ijay laang balay yun. Saan nga iti asawa mo? Siyak ngay. Nagadula nga rodan ti pagparikutak dito'y balay. May naynayon pa'y ni manong mo. Ay, anyangay nga ron. Talaga kasta ti biyag, manang. Anos lang na Barang makaamiris tumatlang ni Manong Gabriel. Ay na. Jakon mang namnama kasta, Ruby. Bilibak nga Ruby man iti kinalinis ti aramid na. Awan pulos makitak nga ebidensya. Apay nasurutam laan nga ni Jay Manila. Sanan. Amangan no makaaramid ak pa iti dakas no makitak ida iti babae na. Anano saklatan nati kastoy? Panawan, kansang pitan nalatan no kay kayat na. Anya nga gayam ti ko nadagiti anak yu manang. Amuda ka di ti kasjay nga aramidan ti amada? Amuda siguro ha? Nalaing damot nga agpaliiw. Kunangarod ni Brent, nga agadal kano ana imbag. Tano makaturpos kat makatrabaho. Panawan mi kanon ti amada. Kasta ti kunada? Wen, maasyanak kadag iti anak ko. Mas nakakaangsid ang amin no ipanaw ko ida iti poder ti amada. Isungang, ananusan milatan ati kastoy a sitwasyon ti pamilya mi. Kumusta kayo matan kini Gabriel, Christina? Awan lata nagbaliwan na. Ay kat anusam tati anak ko mat nga ti pinilim apakyasawaan. Mama. Saan na bali? Ta saan da kayo matabaybayan? Kang ronaan ti amin, sika ti inkasar na. Iso asika ti original nga asawa. Pudno asyak ti asawa na. Ngam, adado mo ti oras nga ipapaina iti kabit na. Agasam man, mama. Tama ka Domingo ti kaadda na ijay. E dinto ta Sabado laeng nga agawid kada kami. Kas nakunakon. Ano sama? Tay sumat nga ron ti kinayat mo. Awanan mabalinam no di ti mga klo di ti kasta sitwasyon yo. Mama. Uray balibaliktadin tayo ti lubong. Asawam lata ni Gabriel. Isu nga anusam nga ron apagserbihan. Ngamin, day tamat ti sinapataan yo'y di nagkasar kayo. Aramidam latan ti obligasyon mo kas asawa. Tapno maliklikan ti panagapayo adwa. Saan mat siguro ang narigat ka aramidan dayta, Christina? One Miss F. Adda babae ti asawak. Ket tinasakit inkabbalay na pay daytoy ijay Manila. Damag ko nga adda maysa nga anak da. Awan ti ebidensyak ngem kas babae madlaw ko kadagiti tigtig na iti asawak at talaga nga adda milagro nga aramidan na. Malaksid iti dayta adupay dagiti maidandanon kanyak.
Ti may sapay apagsakitan tinakam ko, konsentidor ti inana. Imbes abagbagaan na ti anak na saan ta konsentyan naman. Isu ajaklat ta nagtagtagari takaslaawan met ti kakampik kadakwada. Kanayon na nga ikan datatang kananang ko iti kwarta. Oray dagiti dua kakabsat ko ik-ikan na matlaeng tunggal umayda ijay balay. Awan matkid di may bagak, tatalaga asaan da kami mat abinaybayan. Kompleto kami iti abasto, kan saan nga agkurkurang iti panangted na iti allowance mi. Pilpilitak mat alipatan laangan ti amin, ngamjaklat tamat maliklikan a panunutan, nang runa no kasjay nga agmay may saak. Mapanpanunot ko pay kit di ti agibalas, barang kunak no isu ti pagnakman ti asawak. Ngaman yan, ta sa anak mat ngamin akasjay a klase ti babae. Isu a pamrayaklatan ti agsangsangit, aging ga amakaturugak. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay, tiing ka panang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Christina. Ken ka pagayam, Christina. Pagyamanak mo, tiing ka panangibinlay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Nakunam dito'y surat mo akayat mo ti agibalas. Anya klase ti panangibalas ti kayat mo asawan. Aglalaki kamet kasta kadi? Dayta ti saan mong ar-aramidan pagayam ko. Saan anain kalintagan ti kasta arason tapno makaamiris ti asawan. Sikan tumatlaang ti agbalin a nakakaasi no aramidam ti kasta. Amangan no laksidan da kan tupay kitdi dagiti anak mo no makilalaki kamat. No itilikodan ti nasaya at ng ipakpakitam iti asawam ket itultuloy na paylaang ti manglukloko ken ka, panunutam latan nga awan ti mapukaw ken ka. Ngam iti asawam, di na mapupuutan nga adu ti mapukpukaw ken kuana. Saan laang akwarta, no di ket ti respeto dagiti tao nga adda iti aglawlaw na. Ipamaysam kidding asikaswan dagiti anak mo, ta isuda ti pudpudno aragsak ken kinabaknang mo. Alakastan pagayam Christina, ket ulitak manen ti agyaman itiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.